nakakhuluma mama Samuel uthi le mfana nawutangipha enkulunkulu angeke ngimgodle nawutangipha lo mfana ngamthatha ngimlethe endlini yakho nawutangipha ngambeke ethempelini lakho nawuthola lo msebenzi enkulunkulu tisho umntako ngatikhipha ngakwethembeka nawuthola lo msebenzi enkulunkulu le ministry itawuphilela mina nawuthola lo msebenzi enkulunkulu kude labahluphekabo labahamba ngetinyawo nabaya esikolweni labangeke bathengelwe itathulo kulenzawo asewentele enkulunkulu ake usukume wentele enkulunkulu ake usukume wentele enkulunkulu ngeke bantwana bakuleli bandla bahambe ngemabhuluku latsambile ke esikolweni sikhona sisebenza uNkulunkulu asibuseke emsebenzi ake wentele uNkulunkulu praise the Lord si Jesu nakafika semvala uthi ye Lazaro phuma hayi kuzivuka wena Lazaro phuma the power of his voice oba kunemandla evini lakhe nakuba kwamemetha yena lofile kuyaphila nake kwamemetha yena noma bodokotela bebadeclareile uthi lokugula lokhu angeke ufike December uphile le cancer lena iku stage 1 but nake kwakhuluma yena titho tiyashintsha there is a reversal there is a reversal there is a reversal there is a reversal nakumemetha yena kunokushika kwetitho ivokushika kwetitho efenle moya angathi wakhulunywani kwamenyetwana ekhalini kwathiwa kuleli khaya kude labayawushada tingomo angeke tangena kuleli khaya bantwana bakhona bawubulawa shwala bathi ngipho efenle moya uriveso 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 nakukusa Jesus Purification namhlebini Lazarus come out noma ufile sewunuka sewubala ukuthi lapha sekude lokuphize phile impilo sayibali but uyarifeswa akunenzaba nomshado osokuthi divorce stage sekubekwe amaphepha kubameli kuthiwa kuyasayinwa lo mshado uyabhidika but evele moya siyarifesa God shakapataya asekhona uNkulunkulu wethu lokugula titho kude simo langasikukuli noma bese balwa kuthiwa angeke usendeka lutho lapha sekuphelile shiya lelikhaya seliyadayiswa sawujubelana imali bethi there is a reversal there is a reversal there is a reversal kakukuka there is a reversal ngoba lo uNkulunkulu lesimkhodako akusisona sithiko akusuyena bani let the miracles happen. Mfundisi fune ma miracle kandeke endlini yaNkulunkulu. Once angenteke ma miracle sizaguquka sibe social center. Sibe indzawo nje ukungena sivusela nesihlabe nesihambe. Siyafana neclub. Praise the Lord. This is the house of God. The miracles should happen here. Sheka patania. Imangaliso kumele yenteke kule ndzawo ngoba sindlela kaNkulunkulu. Lapha uNkulunkulu khona. Hapatenia. Kude igama lelitsikufa. Kude igama lelitsikufa. Lapha uNkulunkulu khona konke kuyaphila. Lapha uNkulunkulu khona konke kuyaphila. Khumbula ngalinyendanga kwabanjwa umfati. Kwathathwa umfati kwathiwa uphingile walethwa kuJesu. Kwathiwa umthetho siyawathi. Lowendele sono lesi ufanele kufakwa litshe afane kufa. Great mistake walethwa kuJesu. My God. Jesu mina ngindlela nekuphila lothako kimi angeke ngamlahlela ngaphandle bendelphutha baze simfukeni asimtitimise siye naye kuJesu siyova kuyena uthini great mistake put
ephutha lelikhulu walethwa la kunempilo khona Jesu uphila walethwa ekuphileni kuthi igama lelithi kufa wefika kuye into ephila phela kuthiwa noma sendlula kulomhlaba nasikholwa nguye siyaphila. Praise the Lord. Walethwa umfati emadodza besaphethe emashawo alinzele kwenta kwemthetho indvodza lenyayiphethe imbalatha nalenye imene imbalatha yayo yazikhuluma ke umthetho uyawathi uthi lo wente lokhu kumele ukuthi sale simenda kanje sigunyatwa into lebhalwe phasi uthini wena wakhanza ukuthi bamlethe ekuphileni. The master of life wathi ngithi kini Lord the Son, Lord the Son, Lord the Son akame wekala lithi livula uNkulunkulu emadodza wakala ayalahla phasi yacaba ngathi toro bengalala ekhaya ngisemfatile wemuntu yalahla phasi ije yahamba yacaba ngale itoro ngece ingomo yamakhelwane yalahla phasi ije yahamba yacaba ngale itoro ngiqale manga ngathi ngidawufika kuphi ngangafiki yalahla phasi ije wathi Jesu ngathi mhlawu yavuka wakhanza sele nalomake wathi lalela mfati nami ngithi kuwe hamba ungabusona ngoba lokubulelisa umuntu akusiko kuphinga bathi kona ngoba lizilivu laNkulunkulu inkokhelo yesono kufa inkokhelo yebona kufa asuka ekhoneni baNkulunkulu uyafa uthi lo babe wendvodzana yelahleko lendvodzana yami naseyibuyile uthi beyifile manje seyaphila ngoba na usuka kuye abantu abakethu uyafa nekufa na ubabone embuthweni babulawa ihansa babulawa ikhaseli babulawa isafana bafile tithumbuthi hamba na usuka kuye uyafa. Bathi ngivumele mfundisi ngikokote namhlemini legameni lika Jesu vumele ngikokote. There is a reversal. Come forth. There is a reversal. Buma kuneguquka kwetintfo tintfo tiyabuyela emuva angimati lofuna kureversa kwetintfo empilweni yakhe angimati lofuna kuguquka tintfo empilweni yakhe ashaka padania rima zanteketelika padania alia kamande alivenika pale asilomunye benefiance yami beyondla abantwana yenda konke yathathwa ngileyo mlomunye bese itangishata bathi ngithi mntu there is a reversal lana ekhona maNkulunkulu kuthi uNkulunkulu lethe wona kamaya shekapadenia rima sekadalia kapaya elia maya. Yes. Ngabe umuntu lovame ekhala ngeshayeka emva msenesikhathi. Shayeka uNkulunkulu. Inceke kuye uNkulunkulu ngashayeka kanjani kodwa? Shayeka kakhulu. Elinyanga ushayeke nabantu ushayeka bazalwane. Shayeke. Bebethe sho 10 rand ushayeka baze. Sentela 10 rand bemnikela nje ngisho sontreni. Kude. I prayed about this thing. Because kuze ngishumayele live lakho kahle. Kuze live lakho ngalingemphethe. Do something, Lord, about my situation. Do something. I prayed for promotions. Mane promote wena ngisebenza khona nje manje ngiphakame. Ane ngiphakame uNkulunkulu ngathi ukuthi at least kungathi. Praise the Lord. Promotion kude yangethe. Frustrated. Enkosi dawenda njani uyaphela inyanga ngiyashayeka I need something ngitakhona kumkhushila ngikhona nje ukuthi phela inyanga into nje 50 rand solokhona ikhikhila ngashayeki. Praise the Lord. Because uNkulunkulu lophendulako ngicala ngemntwana I think beba yi2 there was a boy bakwakhe umdokotela and another one bakwakhe sebenza nenkosi 2 boys bokuba mitha labantwana nzambama bafundzise and then these parents babongibhadala. Hallelujah. And then God opened the floodgates
Ngathi kanza sengina more than 20. And nangibala ngenyanga these people banginika more than 5,000. Ayiholo ngisho laba ngilele ndaba. More than 5,000. Ngathi yankulunkulu ngathi ngibani wena? Ngathi ngibukile because these were small kids kwaqhamuka lamafundi high school.